Ditokololo tsa EFF di nnile le seabe mo mogwantong gareng ga bona go ne go le Thandeka Landela yo e leng sealogane sa Public Administration. Landela a re o sale a batla tiro dingwaga tse nne tse di fetileng, a re botshelo bothata fa o sa dire mme o na le tsholofelo ya gore mogwanto wa gompieno o tla romela molaetsa go bathati ka botlhokatiro bo bo itegetseng mo nageng. It is important for me to join a march such as this because it heightens the plight of graduates and even non-graduates to get jobs in their own hometown. We've got a high unemployment in Kimberley. Kimberley is faced with unemployment, and unemployment made the youth indulging in substance abuse, alcohol, and so forth. Bagwanti ba emele kwa lefapheng la badiri go laela batlhankedi gore ba netefatse gore madi a namolo ya tshoganyetso a badiri a newa badiri. Gape EFF ya re e na le bothata ka mokgwa o puso e samaganang ka teng le dipatlisiso tsa badiri tse di ka ga madi ano. So the issue here is about the centralization of the system. Remember when Tulas announced about TERS, he said because of COVID-19, people can't access labor centers in provinces and regional centers. So it must be done through the call center and so on. But it has been proven that people are not getting joy. Because when you call as I was explaining, the fact of the matter, the call center service only 56 million of South Africans, but only 42 people. But during COVID, they also cut them to 22 because of COVID regulations. So it means the problem is worse than before. So therefore, we want to say to them, the system is centralized during COVID, it's still a COVID, but they must devise means and ways of helping people. Mogwanto o khutlile kwa kantorong ya tonakgolo, mme kantoro ya tonakgolo le lefapha la badiri ba itlamile gore ba tla arabela ditopo mo malatsing a 7. Motlalipolo Morake, SABC News, Kimberley.